On tottama konngol. Fatoumata Sisawane. Yamde sappo e tati fawi silmaji sappo mali yemberen en nder Guinée ko wakkati goto woni ko fewndi Madina Gounass immorde Sénégal mi salmini on musidɓe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde altine ñande nogay e ɗiɗi sappo e ɗiɗaɓuru en kalan hande fi pellital ngal fedde e toppitinde foko koyngal kaf ɓami pellital andingal wondema gila hitande ujune ɗiɗi nogay e jeetati folotiro kan yuɓɓintenogo duuɓi ɗiɗi kala yuɓɓinirte joni duuɓi nayyi ko ɗum andine aset faltinde hoorejo fedde nden Patrice Motsepe imo holli wondema folotiro kan satingo hitande ujune ɗiɗi nogay e jeeɗiɗi Kenya, Uganda e Tanzanie dirtintake kono hananogo yuɓɓinede hitande ujune ɗiɗi nogay e jeenayi artirte kango e hitande ujune ɗiɗi e nogay e jeetati gila ɗon kan on yuɓɓintake ha e hitande ujune ɗiɗi e capanɗe tati e ɗiɗi jokka ɗon hitande ujune ɗiɗi e capanɗe tati e jeego hitande ujune ɗiɗi e capanɗe nayi ha wano non pellital gongal ngal o hoorejo kaf feññini kadi no yowiti e yuɓɓingol folotiro wongo Afrique folotiro go ɓe fuɗɗoto e hitande ujune ɗiɗi e nogay e jeetati mi wiyayno no wiye Ligue des Nations d'Afrique wano Ligue des Nations d'Europe on e biol Patrice Motsepe fadareten kon gam wallitagol no latoɓe ballon Afrique naɓe e tekode Europe naje wawa hitande kala tawtorede go folotiro hesso Ligue des Nations d'Afrique ko honnore musidɓe tedduɓe yiruɗon kañumgal pellital kafa ko honɗum ngal pellital wawi waylude e go folotiro kan gam okkude miijoji moɗon e dow lefol mi andinay wondema rewro gon kaka wowi ɗon kaka kowal temeɗɗe ɗiɗi e nogay e go capanɗe jeeɗiɗi e jeego temeɗɗe jeego e capanɗe nayi e nayi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeetati. Landal handen.